Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Gemma ni Annalyn. Maipapan iti panangaklon ni Annalyn ken ni Ramil. Kat dita nga inaklon na, anabasa na ti diary tinaududi. Kat dita, binagbagaan nga rod ni Gemma, ti gayem na. Nupa inaklon ni Annalyn ni Ramil. Marik na ni Ramil, ti kinalamiis ni Annalyn ken kuana. Kat gapo iti dayta, naging inom ti baro. Iti maysang aldaw, napan ni Annalyn iti balay da Alfred. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan mo. Pakawanin na ko, Alfred. Diyak gagara ti amin. Diyak maawatan, Annalyn. Ano iti kahit mo asawen? Diyak ko makayat nga aklunan kan ka ti amin. Ngam nagtagsan ti barukong ko. Diyak ka muna niya ti aramitek. Kayat kong aklunan kini Jonah. Ngam diyak kayat akaguranak. Nasaya at apagayam ni Jonah. Diyak kayat amasakitan. Pangasim. Ibagam no niya dayta. Lupay kasla maawata kung ti kayat mo asawan. Kayat ko nga gapo amis mo kan katipod mo. Dumngag ka. Ibagakan ka ti amin. Kat sapay la kumata maawatan na. Sapay la kumata di naktuguraan. Kalpasan nga aklunak kan katipod no ang marikrik na. Gemma, apay ang nagdardara sa nagawid ni Annalyn? Itaman pa'y? Ay, Jack amo. Basta nag-time out kat nagdardara sa pimanaw. Di nakpay nga rod pinagunyan, idinto alinabsan nakpay. Ay, anya nga tati mapaspasamak iti dadya agayam ta. Adan samot parikot na adi na ibagbaga. Wan nga rod. Tinasaya at kasarita tanto tapno maamuan tanwa apay. Wan man, madanaganak namin para ka ni Annalyn. Nasaya at agayam dayjay. Iso arumbang laang nga agbalin tamot anasaya at kankwana. Day tati si Bubo kalaki ng pudno, Alfred. Saan ang nagbayag ti relasyon mi ken ni Ramil? Kaputa si kalat na tilinaon to'y puso. Jack pulos ni namnama da ito anak mo, Annalyn. Pulos asaan mi anadlaw da itakan ka. Kaputa Jack kaya't amadadangil ti panagpapagayam tayo. Iso ngayong karkarigatak ngayon limat ti amin. Jack amo na niya ti sawak. Hindi ka madanagan. Inaklon ko kan katipod no ariknak. Ngamawan ti sabali akayat ko asawan. Nagdagsan lang amin ti barukong ko. Kat kayat ko ngayibkas. Ngam agpatinggalaan dito. Sapay la kumata di mon dakdakamatan kini John at tinagsaritaan ta. Jack maikariday ta, Annalyn. Amumat apulos nga awan ilimlimad ko kankwana. Kasta ti kinapudnik iti relasyon mi. No, kasta nga rod. Bayam asyak to mismo ti mangibagakan ko na iti may papan iti daytoy. Sige. Ngam pangaasim ta saan mong abay-bayagan. Juan, ikarik, Alfred. Ibagak daytoy kini Jonah iti kabitan a panawan. Saan ka di nga umay ni Annalyn ita, anak ko? Saan siguro, tatang? Awan mo't ngamin timbagbaga nga umay ita. Apay, tatang, kailiw mo ka din yung manang Annalyn? Anya? Ay na, surunin nakman ako nakon, Lorraine. Nagubing meten ngay ni Annalyn nga agbalin amay kadwa nga inayaw. Katawan mo't dakas na no bilang, tatang. Saan ka di, Lorraine, ading ko? Ay na. Nagduaan dakbeten nga agkabsat. Panawan kayo man lang. Dito isalas. Ala, masurun samot ta ni tatang, Lorraine. Saan, manang? Nakaisam tupay ni tatang apimanaw.
Adto'y ti Diyos, Annalyn. Agpalamiis ka pa'y, kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na, Gemma. Aguray ka. Apay alimlim tagdagi ti matam. Nagsangsangit ka ka di? Gemma, Oh, apay ngagsangit ka. Ano ti parikot? mapakawanak nga ta ni Jonah. Numaamuan na ti limad ariknak ka ni Alfred. Ano ti kayat mo asawan? Apay, kayat mo nga aklunan ka ni Alfred ti pudno? Kinapudno na. Inaramid kong dayta. Nagdagsan una yan ti barokong ko. Kaputadyak mayibkas ti pudno amarikrit na. Anya? Kat, anya ti ko na ni Alfred? Gimura ka di? Kayat na nga aklon na kini Jonah ti kinapudno. Ngamkas na jak mat kabailan. Jak lakit di maaklon no kaguranak ni Jonah. Kapoy ti daytoy apanag. Kat, anya nga ro ti planom ita? Jak mo. Kayat ko ti makapagpanunot iti husto. Ngam, agtong palak iti kayat ni Alfred. Mapan ko kasarita ni Jonah. Kat ibaga kamin kan kuha na tinabayagan na palimad ko. Sigurado ka? Ka ba alam? Masapol, friend. Aklunak no anya ti bunga dayto nga ramidag. Ngampat siya manwanasan. Tiyak inggagara ti amin. Tiyak inggagara ni Alfred ti inayat ko itinapudno. Nay, Alfred, apa kasta ti panangkit kitam kanyak? Da ka dirugit iti rupak? Takas taunay ti panang pereng mo kanyak. Awan, ngam addala na lagip ko. Anya nga iti malagip mo? Ti sana nagbayag a relasyon nyo kini Annalyn. Anya? Ne, apay mo't analagip mo mananday ta. Umay ka man git di, yung taginom. Pasensyakan pare. Nga madapag nami itaki ni John na. Iso adi ka mapatgan. Ay, kasta ka di. Ay, sayang. Agmay sak man gaya man na mapanaginom. Pasensyakan na talaga pare. Sana pale. Kumuyog aktukan ka inton maminsan. Ikarik day ta. Sige lang pare. Ina, makapaapal ka mat. Kuma, addan tumot tan love life ko. Akas kada kayo kan ni Jonah. Oh, apay Annalyn, saan mo ka di ang magustuhan te linutok amasiga? Kasla saan kamot ang makapangan? Itay kapay lang ang nakasangod iti lamisaan. Ngam di mat makmaksayan data nagbasit amakan nga inkargam dita platong. Manang, naimas ti makan. Kinapudno na. Paborito ko dayto eh. Saan ka di? Ngam, Oy, di kag sinaay diti sangwanan ti panganan. Ala, ituloy mo kit din ti mangan. Agsarita tanto inton madamdama. Nagado ti tao ita dito'y park, Alfred. Kasla, adapay si bubukal a pamilya, oh? Sigurado akas tanto matibuklan ta a pamilya. Naragsak, kandakkel a pamilya. Anya nga tati mariknana. Numamuan na ti kinapudno may papan itigayem na. Hoy, Alfred! Nakaululi magkamot dita. Apay ka di? Ada parikot mo? Ay? Anya itayan ti bagbagam? Anya kamot ton. Itayak pa'y lang asumanao. Ngam di mo matgayam dengdenggan. Makapasakit kamot itinakam. Adan samot ton sa bali ang pampanunutom. Iso akas taka. Anya? Awan, adala na lagip ko. Nga mamom, ad-adaga mga agminarti kinapintas mo, no agmisuot ka. Anya? Anay ko, agkidil kamiten. Umay kakid din, ituloy tante agpasyar. Kaya't di ka madanagan. Si kalaang ti pampanunutek, kan linaon to'y pusok. Mamati akmat keti. Aglamlambing akla ang Alfred. O sige, agpasyartan. Adupay ti kayat ko pagpasyaran itanga aldaw. Annalyn, agputno ka man kanyak. Ada ka di parikot mo?
Apay akasla sa bali ti tigtignay mo. Kasla ka na yun anagadayo ti turong ti imatang mo. Husto ka man. Talaga mariribukan ako na Apay, anya ti pakariribukam. Jak nalapdan tirik na. Inaklon ko kin ni Alfred ti pud na marikrik na para kan kuan. Anya? Apay nga inaramid mo ti kasta. Ang mga no bumabati pa nagkita ni Alfred kan ka, gapo iti kasdi nga inaramid mo. Man. Kat, duwada ka di ka ni Jonah nga agdangdangag. Idi imbagam teriknam ka ni Alfred. Saan man ang nilang Alfred tinang ibaga. Mabutangak ngamin. Ang mga nukaguranak ni Jonah numaamuan na ti amin. Ay, oo, na yun ti kasta nga inaramid mo. Pinasayaat, inkakasarita ni Jonah itamatlaan. Ipudnom kan kwa na ti amin. Agbalin ka na po ni tigayim mo. Nga oray na riga. Ayan ni Jonah, Alfred. Kunak man no dua kayong adda dito, iso nga inawis na. Saan ko akadwa ita ni Jonah? Adala ang napatag na ibagak. Isong inawis ka. Ha? Anya dayta? Napatagsakit di unay Gaputa oray la inawis nak dito yung restaurant. Sapay ko matadi ka aglibak, Gemma. Anya ti kayat mo asawan, Alfred? Adda ka di amom. May papan itipod no arik na ni Annalyn kanya. Nakaamom iti dayta. Inaklon na kanya idikalman. Nakunana anadagsan ti barukong na. Iso aday jay. Ima ije balay kat kinasarita na. Adda ka di amom may papan iti dayta? Wan, Alfred. Aklonag. Anya ti planom ita. Naibaga na kadikan ka. No apay nga inaklon na tirik nanakan ka. Nakunana akayat nalakan no ayib kas ti marikrik nana. Anya nga ron ti planom ita. Ipudnom ka di ka ni Jonah, ti may papan iti daytoy. Tsaka mo, mariribu ka nak. Amkak nga amangan no gumura kini Annalyn. Panagkunak matkit di kat saan. Rumbang lang ang maamuan mat ni Jonah, ti may papan iti daytoy abanag, Alfred. Di kagdanag. Awan planok nga agilimod kini Jonah. Nasayaat nga rin no kasta. Di yu baybayagan ti panangi pakaamuyo. Tapno saan nga adda nga agsakit tinakam ni Jonah, a best friend ko. Tata, nabayag ka din arimor ni Jonah. Medyo nabayag matain. Napanla na kitsinda. Angam urayam labi itain. Danda ni itanday jay. Angam madamag kuman. Adda ka di pagnayo ita? Isong adda ka? Awan, tata. Adala ko man napatag nga ibagakan ko, na. Kasta ka day. Urayam lat nga ruden tigayem mo dito'y salas. Agbuya ka pa'y lang ititibay. Tapno saan ka amatektekan. Sige lang, tata. Uray saanan. Urayak latan ni Jonah aging ka sumangpat. Ay, nasaya ata si mangpet kan anak ko. Itay pa'y nga agur-uray ni Annalyn ni Jay Salas. Ha? Apay ka no, tatang? Awan magsaritaan mo ita, Awan mo ti imbagbaga na. Ingkalatan kasarita. Sige nga ron, tatang. Ingkay ayaban ni Loren, taas ikaso na dagiti ginatang ko. Tain nakasarita ni Annalyn. Ang mga no damat na patag na ibaga na kanya. Siya, kunti makamu ka dagitoy. Ingkalatan iti ayan ni Annalyn kat kasaritam. Kaasimot nga agur-uray. Wan, tatang. Mapana ko iti ayan na. Hello, Lorraine? Hello, Manang Jenny. Nakaawag ka mat? Wana ading ko. Pasensya kan ano nakasinga Saan matkit di, Manang? Apay ka di? Kayat ko kumaasaludsudan, no adda dita ni Annalyn. Naibaga na ngamin itay, ama pandita balayo. Ngam nagbayagan, di malaagawi dan. Pudno ka di nga adda dita? Wen, Manang. Adda dito'y balay ni Annalyn. Kinapudno na. Urayin na ni Manang Jonah.
Ada ka nung ngamin napatid nga ibagana ka ni manang ko. Kasta ka di? When manang? O sige nga Rod. Saan akon amadanagan, gaputa amok nga dadita. When, manang Jenny. O sige, bye. Bye, Lorraine. Katagyaman, Ay, sapay la kuma. Tanasaya at resulta ti pagna ni Annalyn. Sapay ko mata saan akagura ni Jonah. Numaamuan na ti pudno. Ala, nakaturugan ni Annalyn dito sa alas. Kaasimot, natuukan san anagururay kanya. Nini, may batan ng tigam na. Naimbaglakit din ka na si Poco. Basag man. My first love. Huh? Ay, ituloy ko basaan. My first love is Alfred Manalo, the boyfriend of my friend Jonah. Ha? Pud mo ka diti mabasbasak? Ni Alfred, the first love ni Annalyn? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay witalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimod direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.